Hop lawanan euy. Siap, siap. Hop ti dewe aing aratul bujur. Nih, seru aing ge bujur ieu. Ngagarolep pula tuh sok. Gaya dulu. Ya. Alah. Nying. Tuh si itu maling cucu si Ojan teh. Bener terserah dia tuh si itu si anjing. Bener anjing si teman maling cuci ojan masa asa ku aing mandi. Modar si anjing ah. Sakeun ku aing mas ya. Cenah si anu maling teh. Heeh, aing teh pugu kapaksa. Anjing. Udah kapaksa aing teh di imah ku dicangcut cenah teh. Baru rahol si ada goblok. Masalah gitu ekor kena ribut sih api dengan cangcut. Bang ampura. Tuh aing ka dia mau barudak tinggal kerja sian unggul. Cenah si anu maling cucut si Ojan teh. Barudak, kenapa lah itu di mana kering goreng yang di imah tuh burukeun. Di siapa tuh anjing ah? Bang. Rodar we sia tuh anjing ah kitu we patut mah. Aing nyaksiannya sia maling cucut si Ojannya goblok. Aing mah henteu. Si aing podaran. Tunggu we. Anjing sia. Tunggu we. Kabur. Oh, tak aing jadi geula di kelabuh anjing. Lompat anjing. Tuh si anjing di situ labu tinggal tuan. Boy, boy ini boy. Iya, nabrak anjing sama si Marno darah sama anjing. Buru-buru, iya, lompat lari cepat sprint, ayo, satu, one, two, three, four, ayo, lompat bro, iya, dengar aja seorang tes itu orang aja, iya, cepat, Kamu, benang, Aduh, nges keteruskan si Ason 2, nges Ason 2.